Wabyumva ute ndamutse nkubwiye ko imijyi ikomeye mu mateka itari kuzavumburwa? Guhera ku mwana wari uragiye ihene akavumbura Machu Picchu kugeza ku mugabo wacukuraga muri basement akahaka umujyi waturamo abantu 20,000. Ubundi ni gute imijyi izimye? Cyangwa se ni ibihe bintu bindi biri munsi y'ibirenge byacu bitegereje kuzavumburwa? Ntabwo ari imigani, ni imijyi ya nyayo yaburiye mu gihe ikavumburwa by'impanuka. Ba hafi kuko ibyo tugiye kubona birahindura uko wabonaga isi iteka ryose. Reka duhe kuri uyu mujyi uri mu dutangaza turindwi tw'isi, 7 Wonders of the World, Machu Picchu. Mu 1911 nibwo umunyamateka w'umunyamerika Hiram Bangham yafashe urugendo yerekeza mu misozi miremire ya Andes muri Peru. Icyo gihe ntabwo yari ari gushaka Machu Picchu, ahubwo yashakaga umujyi wa nyuma w'Abayinka, Vilcabamba, barwaniyemo n'Abanyespanye igihe basaga kubakoloniza. Mu bwami bw'Abayinka ubu wabugereranya n'ubwami bwa Misiri bwa kera. Icyo gihe Hiram Bangham yagiye mu ishyamba rya Amazone, azamuka imisozi, amanuka ibibaya, ariko ntiyagira ikintu abona. Igihe yari yataye umutwe nibwo yaje kugera mu giturage kiri hafi y'umugezi wa Urumba, aho yahuriye n'umusaza wamubwiye ko iyo mu misozi ya kure ari amatongo y'umujyi wa kera. Maze mu gushidikanya kwinshi ajyana n'umwana w'umuhungu, abageze kuri Machu Picchu gutyo. Ariko uwo mwana akaba yaravumbuye Machu Picchu igihe yari ari kuragira ihene yari yabuze. Ihene imwe yari yabuze yahinduye amateka ubuziraherezo. Iyo Machu Picchu igutangaje ba hafi ko mu kanya turaza kujya mu Misiri, ariko reka duhere kuri Derinkuyu. Imagine turi mu 1963 muri Turukiya, uri kubona umugabo ari gusana basement y'inzu ye, maze kubw'impanuka akubita inyundo ku rukuta ruragwa. Mu kureba inyuma y'igikuta abona ubuvumo n'ubwoba bwinshi, arakomeza abona icyumba cya mbere, arakomeza abona icya kabiri, yongeye akomeje abona ikindi, maze agera ku nzira z'amabuye, esikariye n'imyobo izana umwuka muri ubwo buvu. Icyo gihe ntabwo yari avumbuye icyumba cy'ibanga, ahubwo yari aguye kuri Derinkuyu, umujyi wubatse munsi y'ubutaka n'akayabo k'amagorofa 18 ugenda umanuka hasi mu butaka. Umujyi ushobora guturamo abantu 20,000 ufite ibikoni, insengero n'amashuri. Uyu mujyi wubatswe imyaka 1000 ishize, byasabye umugabo gukubita inyundo ikagera kure, maze amateka akandika. Reka urugendo rwacu turukomereze mu Misiri. Ibaze bakubwiye ko ngunda yabayeho bakakwereka n'ibimenyetso, wabyakira gute? Vuga uko byumva muri comment. Ibi nibyo byabaye mu 2000 ubwo wari umugani n'inkuru itarabayeho wahindukaga impamo. Mu binyejana byinshi bishize abantu bizeraga ko Dionys Heraklion wari umugani. Uyu mujyi uhambaye wari hafi y'aho umugezi wa Nili usukira mu nyanja ya Mediterane, ariko ukaza kubirirwa irengero nk'uko wumva Atlantis. Rero kera kabaye mu 2000 nibwo abashinzwe gushaka amato yarohamye barebye kuri radari zabo babona ibidasanzwe. Inkuta z'amabuye, amasitati manini n'insengero zasenyutse byose mu ndiba y'inyanja. Maze baramanuka bagera ku mujyi wari umaze imyaka 200,000 munsi ya Mediterane. Mu kugera ku ndiba y'inyanja bahuye n'ibiceri bya zahabu, amasitati ya Farawo, insengero n'ibindi byinshi. Nibwo byagaragaye ko uyu mujyi utari waraburiye mu migani, ahubwo wamizwe n'imitingito n'amazi y'inyanja yagiye azamuka uko iminsi igenda. Ariko se wumva ute uyu mujyi wavuzwe mu migani wavumbuwe umwaka ushize muri 2024? Valeriana muri Mexico. Byose byatangiye mu mezi ya nyuma ya 2024 ubwo umunyeshuri bita Luke Old Thomas yashakaga impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bisigaramatongo. Yari ari kureba amakuru yafashwe na satelite mu 2013 mu ishyamba rya Campeche muri Mexique. Ubwo yabonaga ibintu bidasanzwe ku ikarita, maze mu gukoresha ubumenyi bwe aza kubona inyubako zirenga 6500 harimo amapiramide, insengero, amadamu afata amazi n'urukiko, byose byari iby'ubwami bw'Abamaya mu myaka 1000 ishize. Ninde wari uzi ko umuntu ashobora kuvumbura umujyi nk'uyu ukomeye mu mateka by'imikino? Abahanga bavuga ko uyu mujyi wari utuwe n'abantu 50,000 hagati y'umwaka wa 750 na 850 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo.
ariko uyu munsi reka urugendo rwacu turusoreze kuri Akolotiri mu Bugereki. Ibaza umujyi wo mu myaka 1700 mbere y'ivuka rya Yezu Kristu wari ufite ama-etaje n'imihanda y'amabuye. Icyo nshaka kukubwira, Akolotiri ushobora kuba ariwo mujyi wa mbere wari uteye imbere muri icyo gihe. Ariko nyuma y'iruka ry'ikirunga hafi y'ikirwa cya Santorini, uyu mujyi waje kurirwa irengero, apana ku ikarita y'isi gusa no mu bitekerezo by'abantu, ku buryo mu myaka irenga 3500 ishize nta muntu wari uzi ko uyu mujyi ubaho. Paka mu 1963 ubwo umuhanga mu bisigaramatongo w'umugereki Marinatos yacukuye akisanga yongeye kubona umujyi wari waraburiye mu gihe. Ibaze ko nyuma y'iyo myaka yose yasanze ingano za mbere ya Yezu Kristu zikiri mu bibindi. Iyo yari imijyi yari yarabuze ariko ikavururwa by'impanuka. Muri yose ni wowe wagutunguye. Wandike muri comment kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo ukomeze ubone ibiganiro byiza nk'ibi ngibi.